Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyaan ka swata ka si iku agama wallah subhanahu wa ta'ala. Miya kaysa na si iku masaw Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam na siya gadanian adwa kubur. Suisaw na malibutang na suisaw paman na maliwanag. Miyaling su Musa alaihi salam kapiyang adagyan ng kutua dua timana kubur winuto makapumbida. Na sabab roon nagyutukon ang malibutang kubur na sakatawa bai abaradusa na miyawlugs kanya si iku siksa Allah. Nagyang kuto paman ay isaw na kubura maliwanag na sa katawabai abarasimba. Na si paman kumiyakap pirarago na miya mamasa so Nabiullah Musa alaihi salam sabab sa miya kasumbi agyang kuto a kubura dutiman. Sumaliwanag a kubur na miya kalibutang na sumalibutang a kubur na iya paman miya kaliwanag. Sabab roon na piyang adaga paman o Musa alaihi salam mo inuto makapasumbi na aya miya kadago Nabiullah Musa nagyutua miya kaliwanag a kubur na adnawata iya na barasimba na miya pakasulad yan si ina yan si ikus surga. Nagyutop man na miya kalibutan nga kuburian na adnawata yan na talukataw aming beradusa na miya pakalusudiran si inairan si iku naraka. Tanodan ka ayat ito kapakabalas tano si iku mga luks tano na sukang galabag tano sa mga pipya. Lalayon tano sira ni pupumangni kuwallah sarila kanabatan o pamberadusa kapang galabag tano sa mga pipya kagyutubo iuki takyug betano